Y para uno con etorri laste txapelen kanalera ongi etorri zuzen uneko honetara eta hemen daukagu azkenean zaindaria eta tripontziaren DLC berria eta abar, eta azteko kanpaina aurretik uste dut unitateak ere asterotzea izango dela lehendabiziko gauza eta gero kanal principalean ere ikusteko aukera izango duzu. A ver. Vamos a ver. Impresioa horretik. Egon beharko litzateke ordenatuta atik zetara, adibidez. Vale, no sé si te gusta. Refresh. Bueno, ikusten dituzuenez, artximago ezberdinak dituzue eta erabiltzen duen magiaren arabera, hasiera batean garesteagoak edo merkeagoak dira. Begira, jarriko ditugu. Jarriko dugu hemen adibidez esateko hau. Jarriko dugu Eldarion, vale. Eldarion da apur bat jauntxo legendario mixto bat da. Astia da, gorazelta dago eta gorazak suntzitzeko primerakoa da. 2000 puntu balio dute ezer gabe, suposatzen du. Balitxar, dengo du guztia. Vale, 1000 puntu balio ditu. Ezer gabe, gero joan daiteke Izilmarreko saldian edo ala de tormentarekin. Gero bere habilitateak Xaferiko eskutua eta andana de caminantes de las brumas. Hau da magia berri bat, urrunetik gora daiteke. Gerlaria eskuz esku badago borrokan errekarga lortzen du. Etxaiak esku bombardeo baten moduan jausten zaie. Eta unitate askoren kontra eraginkorra da, eta korazen kontra, asko horik ez du egiten. Gero magia apoteosis, 980 punturaino bizitza errekuperatzen duzu, beldurra sor dezake. Gero potentziazio magia hau, 24 eskuz esku eta 40 errekarga bitaterako. Proiektal magikoak, min magiko ertainak egiten ditu, min asko egiten ditu borrokatzen dutenei, esplosio handia, unitate askoren kontra oso ona eta oso mesedegarria distantzia alduta. Gero bortize bat dena, guztiok ezagutzen ditu magia hauek eta geritu Eldarionen espata agin espata min magikoa egiten du 31 segundotan gehi 22%
min penetrazio arekin eta resistentzia fisikoa gehi 44% eta erreseko jelmoa erabiltzen duzun bitartean unitateak, esaterako unitate bat baditu une horretan 24 gerlari, 24 gerlari horiek ez dira hilko, baina bizitza galdu unitate gisa bai eta ez dute izik egin. Eta hemen bajarriko du adibidez hau unitate berria. Kasu honetan infanterian ditugu esploratzaileak, infanterien kontra eraginkortasun handia, basoak gurutzatzen ditu, eta hor bere indarra eta defentsa gora egiten du. Espada eta gezien kontra magikoak ez badira, minez egiteko aukera daukate. Hasiera baterako ez daude apur bat txarto. Gero zilardu guardia armadura magikoa dauka, akorasatu eta eskutorekin, unitatearen kontra eraginkorra da eta guztien kontrako karga defentsa armadura 75, zilarrezko eskutuarekin, magiari ere nahiko ondo eusten dio, pero hemendik Graziako lehoi karrua, akorasatua, akorasak suntitzen ditu, infanterien kontra eraginkortasun handia, eta proiektilen kontrako babes handia, nahiko azkarra da, bonifikazio karga oso batia dauka, beldurra sortzen du, ematen du, hori garrantzitsua da, eta proiektilen kontrako resistentzia 20%. Kasunariak hemen guazen apur bat, unitate berriak ikuster, eta gero kanpainako unitate berriak, hemen Graziako guda lehoiak orasak suntitzen ditu, infanterien kontra eraginkortasun handia, nahiko azkarrak dira, armadura gutxi, beldurra sortzen dute, eta soitzen artean ere nahiko ondo moldatzen diren lehoiak dira, izan ere Grazia baso singuratu dago. Hemen, eliteko unitateak kasu honetan, eta ezberdintasuna da potentziazioan magia da hori inguruan liderazgoa eta abiadura jaisten duten. Phoenix arkanoa, korazak suntsitzen ditu, berpiztu egiten da, ez bizitza guztiarekin, zenbat eta magia indar gehiago izan, bere indarra areagotu egiten da. Eta ere dauka bortize magia bat. Min asko egin dezakeena. Eta mugitzen diren aria batean, min asko egiten duen horietakoa. Hau regenerazioa, 3 segundutan, bati
bere bizitza puntuak 10% baina gehiago bada, ez du aktibatuko, disfuntzioa izateko aukerak 50%, eta 2286 bizitza punturaino berpiztu daiteke, eta hemen berdina, baina ja elite puntu horrek eta hemen hasiko gara Azeltamarrako fededunekin, akorazote eta eskudatu armadura 80, zilarrezko eskutuekin. Lantxari arrunta baina askoz ere hobeagoak dira, normala denez. Gero furia asesina, euren liderazgoa 50% azpian badago, bonifikazio batzuk ematen dizkio. Vale, astari zaintzaileak hauek esan daiteke direla lozerreko zaintzaileak moduan, baina mugimenduan tiro egiten dute, ez dute munizio askorik, denbora asko behar dute tiro egiteko, baina bueno, eskutuak apurtzeko oso ondo da eta mina pizkanaka egiteko. Eta zilarreko eskutuak ditu. Torri preseko guardia, reserva, Vale, munizio pila bat dauka, unitate handien kontra oso nadak, guztien kontrako karga handia dute, eta ez da inoiz borrokatik ies egingo. Honek ez dauka eskuturik, beraz, besteak baino askoz gehiago sufritu egingo dute. Nola dira? Euskaratuta. Alkoi urdinak edo horrelako armaduren kontra oso lan hona ingo du, infanterien kontra ere bai, armaduren kontra ez du balio izango, beraz, unitate basikoen kontra nahiko onak izango dira, diskutatu daitezke, armadurak, bueno, ez daude txarto, munizio aldetik, munizio aldez, distantziaz, arkulari normalak baino gutxago heltzen dira. Tor Gabaleko saldunak, unitate hau egalduna da, korazata dago, korazak zuntzitzen ditu eta beldurra sartzen du gorputzean eta setietarako aproposa da. Hau, alto elfoen aldetik, guazen orain, orkoen aldera. Kenduko dizkiogu guzti hauek, vale. Azteko, Grom tripontzia, ezer gabe, baina, ezer gabe. Beti izango du karrua. Grom beti dago karru baten gainean. Beraz, alde horretatik, apur bat, putada da.
hori bai, nahiko armadura potente dauka. Akorazatua dago, infanterien kontraren kortasun handia eta regenerazioa. Habilitateak mutilen hizkuntza, gehi bost defentsari, gelau lirazgori eta psikologiak ez dio eraginik egiten. Handiena, hemen dago, potentzazio magia, 20 segundu, bati, 40 metroko efektu dauka, gehi 16 lirazgori, gehi 130.000 arma basikoekin, eta gehi 24 eskuz esku. Gero dauka sortedun estandartea, potentzazio unitatea dela, 30 segundo, gehi 40 eskuz eskuz, gehi portzentu erresistentzia minei. Eta gromen aizkora potentzazio 29 segundo, gehi 150.000 arma basikoei, eta 50% gehiago penetrazio indarra duenari. Eta armadura kentzen die inguruan daudenei. Vale. Errekako sorgin trola. Astia izan dugu guztia. Hauek ere bai, izan ere hauek nahiko ezagunak dituzue. Astia da. Uretan borrokatzen duenean, askoz ere ingurukoei penalizazioak ematen dizkie, gero regenerazioa dauke eta akuatikoa. Armadura, bueno, ez dago txarto. Gero, meajea kasi honetan izango litzateke itxalen magia guztia jarrita normala dena guztia gora da, eta objektuak esplosioa, proiektil magikoa, min ertainak egiten dio bai magia aldetik eta zua, distantzia laburretan eraginkortasun handia, armaduraren kontra ona eta penetrazio indar potentea, harriaren erasoa, bombardeo bat izango litzateke, min magiko handia egiten du, impacto area normal bat, unitate baten kontra ona eta aldi berean a ver. Vale, etxaia bat baldin bada txarto, unitate bat baldin bada on etxaron. Ifres, zeo zer esate ahaztu egin zen. Vale, unitateak, gauza berriak dituzte adidez. Dragoietan mugitu aldirela, ikustu dut. Gero batzuk grifoan montatzeko aukera daukate, dragoi, eguzki dragoian, edo dragoi honetan. Orain ez dakidala zende, vale, orain gromekin itzuliko gara. Unitate hau guzti dut berdinak direla.
Hemen uste du zeo zereztu egin zaidala. Hemen Ibai trolak erregenerazioa uretan oso ondo mugitzen da. Inguruan dauden etxaiei gehi 6 puntu eskuz esku eta regenerazioa. Harri trolak gorazak suntitzen ditu, regenerazioa, liderazgo gutxi trol guztiak duten moduan, eta proiektilen kontra nahiko ondo aguantatzen dute. Eta regenerazioa 4 puntu bizitza segunduro. Zuaren kontra oso eraginkortasun gutxi. Hemen izendun unitate horietakoa elite izango ditzatekena. Beldurra sortzen du hauek ez bezala. Idolo erratikoa. Monstro bat da, gorazak sortitzen ditu, armadura potentea dauka. Hori bai, nahiko geldoa da. Beldurra sortzen du. Hemen daude bere habilitate pasiboak. Eta hemen bizitzaren 175 baino gehiago dago, uste dut ezin dira erabili. Eta goitzak egiten du bere eragina. Eta grandotea berdina, baina munizioa rekuperatu dezake, distantzia nahiko handia dorez daiteke harriak botatzeko. Garaian baina munizioa rekuperatzen badu, bizitza galtzen du. Snotli bagonetat, unitate berria. Gorazak suntsitzen ditu, infanterien kontra eraginkortasun handia, eta goblinak direnez. Bueno, snotlinak direnez, goblinak, baina asko ez maila txikiagoa dutenez. Etxai atrabatzeko eta nahiko ondo dauden unitateak dira. Eta, bueno, hemen dauka mutiak kaina apur bat eman. Da apur bat, abiadura indartzeko eta karga unifikazio handiagoa izateko. Hauek beste bagoneta batzuk, gorazak suntzitzen ditu. Bueno, suntzitu. Suntzitu ez, gorazak pasatu edo egiten ditu, infanterien kontra eraginkortasun handia eta goblinak direnez, bueno. A ver, diferente izango litzateke apur bat hobeagoak direla. Hemen elite unitatea. Karga egiten duenean, bomba jorditzen ditu. Bale, da, esplosio mota bat, segundu bat irauten du, minertain egiten du, baina aria nahiko handian eta hau, bueno. Bale, unitatea apur bat hobeagoak dira, geldi ezina da, errezago egiten du unitatei erasoetan asmatzea, armadurak suntsitzen ditu, beraz, ipotzen kontra oso arriskutsuak den unitate bat izango litzateke, edo diren unitateak dira.
eta beldurra ematen dute. Garrapatoak orasatuak. Eskuz esku penetrazio botera dutene, eraso pozoitzoak, abiadura geisteko. Eta Goblin armiarma saldunak, gorazak. Es que ez da zuntxitu, no? Izango lizateke kasu honet. Alde batetik bestera pasatu edo egiten ditu, zuzko min egiten du. Eta, bueno, armiarma txikiak edo armiarma umeak. Hauek izango litzateke errege funerarioak kodexan agertzen diren moduan enjambreak bezalakoak. Eraso poseitxoak dituzte, beraz etxaila apur bat geldoago mugitzeko edo traban jartzeko eraginkortasun handia izan litzaketen, naiz eta, bueno, hasiera batean igual agien ez du merezi izan hauetarikoak izatea. Super garrapatoa. Esplotatu egiten du. Bere radioakzioan dagoen edozein unitateari mina eragiten du. Infanterien kontra, eraginkortasun handia. Eta, bueno, liderazgo alturik ere ez dauk. Eta gainera, disfuntzioaren eragingo dio bai edo bai. Zuge egalduna. Penetrazio boterea, eskuz, oso eskarra, beldua sortzen du. Eta, bueno, beste monstro guztien moduan proiektilen kontra nahiko min jasatzen du. Eta betikoa serio drakona, beldurra ematen du, eta, bueno, atzutan deskontrolatu egiten da eta pozoia sartzen du. Hidra salvaje bat. Elfo ilunen moduan, zuzko zugarrak ditu, beldurra sortzen du, regenerazioa dauka. Eta proiektilen kontra nahiko ondo aguantatzen du kasu honet. Zuzko erasoak egiten ditu. Eta esaten den moduan, buru bat galtzen badu, hidra beste bat sortuko du, eta izango litzateke regenerazio konstante horietakoa. Eta labasko Aragnarok armiarma. Armadura handia dauka, korazatuak, korazak kontra eraginkortasun handia dauka, unitate handien kontra ondo, eta eraso pozoitxoak munizio asko dauka, naiz eta asko ez heldu. Defentsa eskuz esku ez da oso altua zuzko erasoak egiteaz gain pozoia jartzen du, bi baten esaten den moduan. Zuzeneko mina egiten du habilitate hau, unitate askoren kontra, eraginkortasun handi eta min asko, baina ere aldi berean etxaiak min hori jasateko aukera handiak ditu eta unitate baten kontra eraginkortasun handirik ez.
Vale, erupzio aragnidoa. Bombardeo eraso bat da. Inguruan dagoen aztiaren zonaldean egiten ditu bere tiroak. Inguratuta bat zaude, eraginkortasun handia dauke eta armadurak berdin die. Den joango gara unitateak apur bat gertutik ikustera eta abar. Osea, behintzat itxura polita dutela esan beharra dauka. Bai, elfoen astiberriak eta artximagoak guztiak emakumezkoak dira. Egia da mai jokoan aukera zegoela gizonak edo emakumeak izatea, baina jokoan emakumeak. Hemen Eldarion bere dragoiaren gaine oso itxura polita daukala esan daiteke. Hor dragoiaren. Hemen Diocleseko zantzaile horiek egaldunak grifo baten gainean doala, kanpainan bakarrik erabil daitezke, eta uste dut multijugadorean ere erabil daitezke. Hemen Fenix berria. Osea, esan behar dut oso politak direla kolore bizi hauek. Hemen Graziako lehoien bi unitate horiek. Oso politak hemen trintzatxoekin eta abar. Ere oso unitate politak. Graziako lehoie karrua hemen. Beste garruen modukoak dira, Graziakoak dira eta gainera lehoiak dituzte. Hemen alkoiak ikusten dituzuen moduan, unitate moduan ez daude txarto. Gero hemen izango ditugu unitate silak izango ditugu Torri Preseko dorrearen guardia hau eskuturik gabe eta hemen eskutuekin. Ere izan beharra dago koloreak ere ezberdinak diren. Hauek zilarrezko guardia izatez alto elfoen eskutuak zuriak eta urdinak dira, hauek dira gutxi gara bera antza gehiaguna duten ditugu esplora txaiak eta hemen badaukagu Zuzko artximaga hor hemen eldari aratuko dugu pantalla dago ditugu hasiko gara labar mi arma unitatekin unitatea ez dago txarto, armiarmak nazka handia ematen didate. Beraz, asko ere ez ditu ikusiko. Baina, hemen snotli vagoneta
pintxoekin, hau dira apur bat mask ingurukoak, eta gainera hemen eurak dira mugitzen dutena gure hankekin. Ibaietako trolak eta zenago trolak hau, tritoi antzekoak direla esan daiteke. Horrela barietatea apur bat handiagoa daukat. Hemen handitxoa ikusten zuen moduan, harriz egindako mustro bat da. Gurzake maskara baten antzekoa. Duena eta badirudi sorginarri asko duena. Labasko Aragnarok. Diseinua, pasada bat da. Eta hemen badaude barabat goblinak bere gauzak eta egiten fletxek beziekin eta bar, eta astia, eta goian astia. Hidra normal bat, harrizko trolak bere kantxontzioekin. Hemen idolo erratikoa, ez dauka sorgin harririk. Snoglin eraso vagoneta, eta hemen Grom. Grom dirudela Jesus Gil, eta beti egongo da bere vagoneta. Beraz, etietarako apur bat alde horretatik nahiko putada dela esan daiteke. Eta hor dago goblin bat, denbora guztian egongo dela bere inguruan mugitzen ikusiko duzuen moduan. Hor Grom bere gauzak egiten, aurrera doazen bitartean, ikusten zen moduan goblin hori alde batetik bestera doa. Vale. Hemen Notlinak bere setatxoekin eta seta hauek BOOM egiten dute. Super garrapato oso handia, hemen troll sorgina. Trollak uste dut beste animali eta gizake moduan Zer nahi dut, ez dira espora bidez. Ez dira espora bidez ugaltzen, min garrapato akorazatuak itxura polita daukate bere goblekin. Hor, badirudi apur bat agian nipon aldekoak izan daitezkela. Hemen Snoglin vagoneta egalekin. Eta hemen armiarme kumea. Hau apur bat unitatak eta bat usial izateko landarian.
hau eta hor printzipea bere indera goia bla bla bla, hau betikoa, bat dugu, batalla kanpora. Guazen kaira, eta haren bai. Hasiko gara, kanpaina berri bat. Bortizarekin. I am Tyrion, heir of Aenerys. No rest, no weakness. Fuen intriga eta hori betikoa. Eta joango gara apur bat nola kanpaina nola doan ikustera eta ea ze moduz moldatzen gara. Beraz, aurrera goaz. Los monolitos que guardan a las almas élficas se debilitan. Ultuan es frágil, aún vacilante desde el último ataque de los Pieles Verdes. El guardián de Toribres no descansa desde que rechazó la invasión verde. Beltarion debe estar preparado. Llegará el día en que regrese el rey Goblin. Es solo cuestión de tiempo. En las inhóspitas tierras del sur se gesta un guá de poder inimaginable. El caudillo Grom, el goblin más temido y colosal, sueña con una segunda oportunidad para aniquilar a los Asur. El momento ha llegado. Ultuan se ahogará bajo una marea verde. Será un guá como nunca ha habido otro. Pero la horda de Grom se topará con la fuerza imparable de los Asur. Beltarion defenderá su hogar hasta su último aliento. Es su juramento. El implacable y el rey Goblin. Dos almas que se han jurado venganza. Vale. Me metí Tyrion eta elfoa, Gorteklis. Betikoa. Pero bueno. Ikusiko dugu zer gertatzen den. Eta abar. Baina, bueno, nungo zuzenekoa izateko ez dago bat ere txart. Zer topatzen dugu, baina esango dugu piratekin arazoak. Baina, bueno, gauzak pizkanaka eta batzadas egingo ditu. Somehow, the greenskins have returned to Ibris, the rotten stench of their dung hides hanging thick in the mists. Could they be a harbinger, the return of the bulbous Grom himself? If so, our darkest nightmares will be realized once more. I should have destroyed him all those years ago, along with his foul shape. The other princes of Ulthuan are scattered and distracted, embroiled in the eternal conflict with the Drukgyal. It is likely we will stand alone in the struggle, at least for now. The greenskins are not the only threat to Ulthuan, however. Pirates have also penetrated the mists and sailed the shifting isles with impunity. We are faced with a dire fate. The greenskins seek to ravage Ibris and all Ulthuan, putting the vortex at risk. As the warden of Tor Ibris, I shall face them with ruthlessness and brutality. The fate of the world is in my hands.
Ulthuan is befouled by the presence of these green giants. They have already overrun southern Ifris. I will not sit by and allow them to continue their spoliations. Todavía se notan los efectos de la última invasión de Grom en Tor y Bres, y la ciudad no es más que una sombra de lo que fue. Reconstruye y mejora las instalaciones de Atel Támara para mejorar las defensas de Ibres, renovar las brumas y revigorizar la ciudad. Vale, triples. I hear the Widowmaker. You seek illumination? They may have refuge. Prince Elthari. Duty is purpose. Eta Failure is ea zer moduz unthinkable. moldatzen lan, Espero dut kagada handirik ez egitea. Baina, bueno. Eltharion! As you say. Archers! Atzean. Lehoia. Baso horretan. Eltharion! La jaula te permite atrapar temporalmente a un enemigo en el fragor de la batalla, guardián. Podrás paralizarlo y dejarlo vulnerable. Si resulta herido mientras está enjaulado, será hecho prisionero y acabará en Atel Támara tras la batalla. Eta lehoiak arantz. Esateko nahiko beldur naiz hemen gertatu daitekeenarekin. Bleak, but unyielding. Warden repositioning. Eltharion! Ja, buru bat Warden pintatzen of baitugu. Safari! March toward penance. I am called upon. Intersexia. I go. I must. I swear it. Eltharion moving. Wherever I am needed. Penance. It is done. Without fail! Atzera. In Moranian's name. By my father's blade. Lawmaster of Hoenn!
I follow my vow. Ian Stewart. Charles. Contendo. It shall be done. Ancestors! Acknowledge! Lawmaster of Poet. Moving. Spearmen! Kill them! The might of Ivres! Sail! Servant of the tower. Sit on steel today. Lawmaster of Poet. Archers, make Oathone proud. We will obey! Loyal! Super. I'm waiting. Always ready! The Grim Warden rises! Y había Corra. I flee! The winds are rising! Ah, oso. Vamos a ir partida picútara. Archers! Death to Oso. all! Onward! Lawmaster of Poet. Alpha. Spearmen! Loyal! Va. Archers. Urifar. For Assyrian! Setting forth! Sube Corra, esta sube. Lawmaster of Poet. Venga, Henry Cavill. Spearmen! Warrior! Understood. Hellfry Harathon. Hellfry. Dot. For duty! For duty! Orders received! It shall be done! Caca. Dena te asegu a Charto, oso. Dena a te asegu Charto. Oso. Lehenengo txandan, Eldarion pikutara. Oso. Así gara primeran. La primera, así gara. Primero, o sea, campaña azteko. Primera. Lehen dabizi erori dena, Eldarion. Oso ondo. Ja, fantastisch. Take them captive. How can I assist? Moving out. Ever loyal.
su eléctrica. High Elven Archmage. Eso. Aquellos que te sirven ganan experiencia con el tiempo, señor. Ya. No dejes de guiarlos y aprovechar su desarrollo. High Elven Archmage. Limitless talent. We need not... Lowly beings, entirely without value. I know my destination. Puedes subir. True magic. A ver. Old One's triumph is foreseen. Txanda paz. Oso onda zigara. Lehenengo txandan Eldarion piguta. Falta zitzaidan. Ja. We will smite countless greenskins. La ciudadela secreta de Atel Támara mejora tu capacidad para proteger Ibres, guardián. Muchas de sus instalaciones están en ruinas, así que utiliza... Now you shall know our plight. Correcto proceder, guardián. Cada reparación o mejora... Vale. They are little more than fungus. Railtzen gara, ez? Assyrian, take them. The winds... Sack their homes. Pure magic. Electra. Cabil. Bigarren nivelean. Hori, pues Magic in purest form. Hostia, sí, pues acá. Frío. Bitzanda estudiante hori zarete. Atxanda pasa. Oso onda llega la campaña. Bai, oso. Ya falta zitzaidan. Heroiak lehen batallan hilegin segura. La corte del Fénix es un hervidero de intrigas y ahí tienes sucedido los actuales acontecimientos para poner al pueblo en tu contra. Haz algo para apaciguar la agitación. A ver. Sathari's servant. Master of magic.
Do not tarry. Bring me my tomes. Magic's unleashed. El arco, el otro método. Puedes gestionar tus relaciones con las potencias extranjeras mediante la diplomacia. Sopesa la situación con cuidado antes de aceptar un acuerdo. Ulf-ones defend. Welcome. What Bang. brings you here? As you say. Echando paz. La población de tu provincia crece, mi señor. Con el tiempo, el crecimiento permitirá convertir tus ciudades en sólidas fortalezas de guerra. Vigila que no decaiga para seguir. Vale. I bring Assyrian's fire. Ready yourselves. Bring them doom. Get at me, Ed. Trained by the White Tower. Be prepared, Assur. Echando paz. Desde aquí se gertatzen moderne. Orduan, High Elven Archmage. They cannot withstand high... ez dakit zer moduz moldatuko garen, pikutara joango garen, edo ze. Ia hau errapatzea lortzen dugu. Assur Archmage! It shall be done. As you say. Loyal! Sueko. Ja, atzean. Eta disfrutatuko hauen. It shall be done. Antzaila labur bat. It will be done. Babesteko. Hauek ere. Assur Lawmaster! Weaver of the Winds! Horra. Kapa berdearekin eta den. It shall be done. It will be done. Archers, for duty. We will obey, without fail.
Spearmen! Moving out! Archers! Seal! Orders received! Purifier! Archers! Understood! Spellcaster Henry Cavill. Supreme! Vale, rato. Seal Cadane! Ephraim Hamatoi! Lawmaster of Poe! With haste! Forward! The winds flow through me! Chacho. Spearmen! Acknowledged! Azar! Me Advance! voy a correr. Phoenix ya. Archers! For Old One! Henry Cavill. Asa Thanon! St. Louis Sinan! For order! Command me! Attack! Pull back! The most potent spell! Witness true magic! Sube cara. Understood! Swiftly! Forward! Speak quickly! Astute! Latain Lecky! Death to all! Archers! Asur Archmage! I summon the winds! Ya. Gen Louis! Archers! Asturian's fire! Acknowledged! Battle call! Loyal! Archers! Sémbrate también, Gallaborín. Juguete. For duty! Venga, si no me tornaré. Venga. Mage ready! Magic's unleashed! As you say! Orders understood! Behold my power! Observe my radiance! Understood! Asa! Attack! Asur! Attack! Archers! Your affair! Le voy a Gor. No, relájate tú. Fury.
Ez dakit zer gertatu den. Neden çarptı bu? Assyrian lesser beings deserve. High Elven Archmage. Led by the winds. Annihilate them! Has conseguido capturar a un enemigo, guardián. El prisionero está en cautiverio. Sen horra, se egitera. Ni olisi nahiko azkar, nire igotz. Alde horretatik esan izke sartu. A ver. Zer gertatzen den hor. Asor Archmage. Understood. It shall be done. We will obey. As you say. For duty. We will obey. Archers. We will obey. The winds flow through me. Witness true magic. Zaitu bat entat. Mugimendu sexia. Asor Archmage. I summon the winds. Asor Archmage. Giran protects me. Azor Nana. Spellcaster Supreme. Acknowledged. Azor, attack! For Asurion.
Spearman! Yes! Spearman! Following orders! Understood! We go! Master of sorcery! Behold my power! Without fail, we will obey! As you say. Archers, for Asturion! Orders received! I will! Speak quickly! No, guardado. Muito básica. Lau galdu ditugu. Lehendabizi, orkoak kendu behar ditu gultzenetik. Eto, teroiak igurtzea estu egin zen. Oso, ondo. Our lessons. Lowly beings, entirely without value. True magic guides me. High Elven Archmage, rest weary feet. Electro. Effortless for such as I. Right there, Mom. Life is cheap. No todos tienen las agallas para acometer lo que un guardián debe hacer, pero has hecho lo adecuado y has tomado medidas contra uno de tus prisioneros. Aunque tus intenciones...
Ez ditugu mirakorik. There must come restoration. The winds were with us. Ibres está expuesta, guardián. Las brumas se han debilitado y hay que restaurarlas. No lo dejes estar. Usa Teltámara para potenciar las defensas de Ibres o refuerza a tu capital. A ver. Ir luchando. Trained by the White Tower. Rigavi. I hear the Widowmere. Prince Elthar. After I have inspected the troops. Master Mage. Be prepared, Asur. Aguilera que ven. Fury Ya of está the winds. fortificada, sí. Necesitaremos traer armas para destruirlas. Prepara a tus guerreros para un largo asedio. Vale, Take flight. Bring them doom. Right. They will suffer the might of Safari. I refuse. Venga ya. Ulthuan prevails. Asurion protects. Strike them down. The winds. Echa el barco, Duma, y se da que está putada. Suelen di Gorgel. Una potencia rival viene a dialogar. Exige Vale. un cambio en las relaciones bilaterales. Uf, En las próximas guerras necesitaremos tanto maña como fuerza. Sopesa expandir tus instalaciones para reclutar héroes. Puedes reclutar héroes que refuercen tus tropas o ataquen al enemigo. They cannot withstand high magic. Prince Elthar. We need not fear our lessons. Heed Ulthuan's call. Fall to my power. Duty is purpose. Do not tarry. Annihilate them. They will suffer. As your might is not. Ivres's guardian.
izango dugu. Txartxarua pasa. High Mage. Los enemigos se retiran, mi príncipe. Los perros huyen ante las muestras relucientes de los altos elfos. La sangre de Aenarion corre por tus venas. Acaba con ellos. Never falter. A ver. Follow the vow. Magic in purest form. The Warden of Tor Ivres. No glory, only service. I cannot rest. Vengeance calls me. Are you sweetling me? Misguided. Vale. Llegar al nivel. Sock right off! Let me Pasa. think of it! No! Lilith fails us. For now. My life for Tor Ivres. Avenge Tor Ivres! Ahorra. Denied. Prince Elthar. Cowardice. Leave them. Oh, caca. Toca tu arma. The Warden of Tor Ivres. You daft git! Pasa. Ay, Juan, We no. must avenge the fallen. Loyal! Spearmen! Understood! Orders received. For duty! Spearmen! It will be done! Sean. We will obey!
be done. It will be done. Lawmaster of power. The pain Lecky. The wind. I am ever ready. Lawmaster of power. Power. They tremble before our power. Bleak but unyielding. Ephrai Haratoi! Lawmaster of power. Vale. Perfecto. What is? Prince Elthar. Henry Cavill. Amen. Prince Elthar. Ghost. Isha bless you. La amnesia que está aquí sería muy bueno. Saltos se me te dado. Chanda pasa. State your case quickly for countless. Vale, eso.
haunted by fate. No glory, only sons. You will be flogged. Duty is purpose. Heed Alfwan's call. No rest, no weakness. March for Lilith. Don't you dare. Espero que esta vez sea de verás. Más. Guardian of the Phoenix, Prince of Yes, Welcome, yeah. fellow Atom. What would you wish to discuss? If you wish. Everqueen, child of Isha, what do you seek? It is forbidden. Tyrion, now that you are here, I will hear your words. Understood. La pasa. Haciendo Rafa, Pipo Tolo. The Asa Gato. followed strength. Puta, haciendo la cola de usar chévere, venga, bueno, espera tu lugar. As you say. Spearman. We will obey. Archers. We will obey. Without fail. It shall be done. Orders received. To battle! For duty! Así que le demorra. Ah, bai, badaukagu. Forward! March! A ver, Swiftly! From North One! Setting forth! Advance! Without fail! Kill them! We go! Illyrian archers! For Assyria! Attack! By your command! Move!
will be done. Moving out! For order! Acknowledged. As you say. Moving out. Assyrian guides us. A ver, Apace. Archers! For the Ever Queen! Illyrian archers. For duty. We go. Swiftly. Orders received. Lothern Seaguard! Archers! At once! Acknowledged. We will obey. We will obey. Acknowledged. Loyal! Ancestors! Archers! Ancestors! Without fail! For order. Loyal. Seal. Defending order! For duty! Without fail! Forward! It shall be done. Make Oathone proud. Silver helm. Sit up. Acknowledged. By your command. We will obey! Lothern Seaguard! For order! Pull back. Silver helms. Ancestors. Lothern Seaguard! Spearmen. Lothern Seaguard! Understood. Order. lortuaren esarrapatzea bai edo ez? A ver, garrantzitsu zen daitekelako. A ver, zer gertatzen den. Take them captive. It must be done. Prince Eltham. Assume standard formation. Full speed.
ver. Mira la chanda pasa. What? The Warden of Tor Ivres rode tirelessly. Fang sword ready. Unwise. Chanda pasa. They too will swear the oath. The ocean provides natural limits. Prince Elthar, remove this threat. Cut the waves. Venga ya. On ahead. El ejército sufre por la adversa climatología bajo la que se Vale, encuentra. pesado. A Mistwalker unto death. Dicen que la diosa Ladriel vela por todos los Asur que se internan en las brumas de Ivres. Bien hecho, guardián. Has mejorado las defensas de Ivres y has restablecido los efectos de las brumas. Ahora, tus fuerzas son capaces de moverse por la región de la capital con gran facilidad, mientras el enemigo sufre bajas al perderse en la oscuridad. The Assa are troubled. Order must be maintained. Vale, salto desordenado. I will lead the Asur. Veti Verdi,
Spearmen! Otro lo mata. Windows 92. Vale. Loven Seaguard. We will obey. Acknowledge. Spearmen! Good. Orders received. Yes. Illyrian archers. As you said. Boom. Kill them. Sinner. The enemy is casting spells! For Assyrian. March! For our ancestors! Apace! Quickly now! Advance! Following orders! Assyrian willing! Illyrian archers! Archers! Loyal! Kill them! Pour au froid! Archers! Kill them! Defending order! Archers! Without fail! For the king! Spearmen! Orders received! At once! Death to all! It shall be done! Sinner! As you say! Spearmen! For Assyrian! Sinath! Silver helms! Defending order! Asser, move! Attack! Lakoy! Acknowledge! It shall be done! Silver helms! Spearmen! For Lothan! Archers! Orders received! Without fail! Silver helms! It shall be done! As you say! Death to all! Silver helms! Draw back! Ah, vale.
ondo. Putada handia izan da hori. Restrain him. It must be done. I will be. Prince Elthar. Assume standard formation. On ahead. Remove this threat. Venga ya. Row tirelessly. An insult to Ivrest. Prince Elthar. Against the code. Order must be maintained. High Elven Archmage. High Elven Archmage. A ver. Torre Eraso. Speak quickly. Or I must not be distracted. Vale. Ah, sí. Duty is purpose. Haunted by fate. Execute the fiend! Follow the vow. They cannot live. A ver. This. They will toil for Ivros. On your feet! The Warden of Tor Ivres. Ridiculous. My life for Tor Ivres.
No glory. Only service. It is but one. Chanda pasa. Hemos reclutado un regimiento de caminantes de las brumas. Una gran ayuda para tus fuerzas. Esta clase avanzada de guerreros tiene mejor equipamiento y entrenamiento que las tropas normales. Y date el Támara, puedes mejorarlos aún más. Brook no failing. Take their heads. Your bears. I've heard tales of your valor. Let us sit and talk together. Prince of... I have heard tales of your kind. Mistress of the true of heart, always find a... It is forbidden. This was nice. Never falter. Heed Althwan's call. Wending my way. Poet, Vale, protect caga. them. Hori ez da egin nahi nuen. Servant of the tower, they may have refuge. The warden assumes control. The people are resting. Smelling baitzen ba. Fury of the winds. Prince Elthar. A ver, zer egiten dugu. Benetan. High mage. Toward power. March for Lilith. Zaferi. Let's hear it. You are no friend of the Phoenix Court, traveler.
Show no weakness. The Grim Prince. Duty is purpose. Venga ya. Master of magic. I'm listening. Do not expect a welcome here, savage creature. No! Beti potroak igutzen, Saferi. I agree. My life for Tor Ifris. Don't you dare! That lad is wrong. Saferi beti hor potroak igutzen. Gladly. Beti berdin. Benetan ezin dut erasotu. The Warden of Tor Ifris. Allow me. Obey the Valor. Assign watchmen all around. Eres el... No glory. Only sons. Of course. A ver. Saferi. Give the word. Saferi justo horra sartu behar zen, Beti horra. Espero dut hori piratek edo zurtzitzea. Gero gutxi gara bera zonaldea kontrolatuta izatu. At your service. It is agreeable to spend one's time in dignified company. I cannot do this. Anda pasa. I will take your hand, green skin, if not today. Belfast. How wise. I agree. Althwan expects.
Your request? You abandon tradition and come crawling back here. ¿Qué pasa? Si ez dakiz egin nahi duen Saferi. Cull the Green. Allow me. Gladly. Saferi. Ez dakit zer egin nahi duen. A ver. Behold, elven beauty. We are ill at ease. Zaila egiten duen aranesa. You dare beg time from him? Ya, bueno. Duty is purpose. My life for Tor Ifrith. Ez dakit zer egiteko asmo duzun aranesa, baina ez nahi zutaz fidatzen. Zure gana zuzen nago. The Warden of Tor Ifrith. Stand ready. Row, Asa. The Warden, cut the waves. Make sail. A ver. Zer gertatu daitekeen hemen. Be sure, do not waste my time. No glory, only suffice.
The Assa are ageless. Eso es ver. To even acknowledge you. Izango da kriston kagada, ezagutzen izan. Remain vigilant. Recuperate and replenish. Uf. Prince Elthar. Assume standard formation. Duty is purpose. I will avenge. Ia guera sutzera tentatua dagoen. Venga ya. The ocean provides entrance. My life for Tor Ifrits. Sail forth. Fang sword ready. Countless foes lie over the sea. Full speed! Wind-blown coasts provide some. No, not this. Joy is wanton. Mouth full of urchin. Fíjate, alguien alde egingo duela berriro. Potro gehitzen. The wind is purgatory. Ivres's guardian. Fangsword bites deep. Failure is unthinkable. Let them build out. On ahead! I have served the Vat. Celebration will be wanted. Avenge Tor Ifrits. Make Ifrits safe.
Bueno, hemen utziko dugu zuzenekoa, espero dugu